ndabaramukije bene data nshuti z'umusaraba aho muri hose amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane n'umwe wese. Muri kumwe na François Habonayo subiye gushima data wa twese ubuntu angiriye kugira ngo ngaruke kuganira namwe mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Haleluya. Ndagushimira Kristo Yesu kubw'uyu mwanya mwiza umpaye. Data nasabye ngo ubane nanje kandi mpemu wawe yera andongore. Urakoze ushoboze mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Hari akaririmbo numva mu mutima wanje, akaririmbo kari muri kantike ariko mumbabarire naho nakavugana muri melody dusanzwe dukoreramo ariko ntaco mwumviriza amajambo. Uzimundu semerera yanesheje Satani, yashitse mu bwiza bwiwe tumukurira ubwatsi. Ayivuze impundu semerera yanesheje Satani, umwami Yesu yashitse mu bwiza bwiwe tumukurira ubwatsi. Mwami Yesu washitse mu bwiza bwawe tumukurira ubwatsi. Mwami Yesu wanesheje umugwanizi tumukurira ubwatsi. Ayivuze impundu semerera yanesheje Satani, umwami Yesu yashitse mu bwiza bwiwe tumukurira ubwatsi. Haleluya. Imana ishimwe. Bene data nshuti z'umusaraba bafise umunezero kuko umwami wacu Yesu Kristo yanesheje Satani. Ibyo biguhangayikishije bibwira uti umwami wanje Yesu yaranesheje. Haleluya. Imitego yose y'umugwanizi iyo yoza iva hose ntugire ubwoba, hanga amaso ku mwami Yesu Kristo yanesheje. Uyu munsi ngomba tuganire namwe ku ijambo ry'Imana dusanga hariya mu gitabo ca Luka. Haleluya. Luka igice c'icenda turahera ku murongo wa 51. Umutwe w'amajambo uvuga ngo abasamariya bima Yesu indaro. Maze iminsi mikuru yiwe yo kuduzwa mu ijuru igira ishike yerekeza i Yerusalemu, amaramaje kujayo atuma abigishwa imbere yiwe, atuma integuza imbere yiwe, ziragenda zija mu mihana y'abasamariya kumuteguriza. Ntibamwakira kuko yerekeje i Yerusalemu. Abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, mugenzi, ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uve mu ijuru ubayigize nk'uko Eliya yakoze? Maze arahindukira arabakankamira aterega, ntimuzi umutima wanyu kusa, kuko umwana w'umuntu ataje guhonya ubugingo bw'abantu ariko yaje kubakiza. Nuko baja mu yindi mihana. Imana ishimwe. Haleluya. N'iri jambo bene data nshuti z'umusaraba numva vuga ko tuganira ko aba bantu abasamariya ngo bamwimye indaro Yesu, baramwima indaro
ngo bamuhoye ikintu kimwe gusa kubera yuko yari bwaje i Samariya, no, kubera yuko yari bwaje i Yerusalemu. Kandi mwibuke yuko abasamariya n'abayuda baranenana. Rero kumva yuko aciye i Samariya agenda i Yerusalemu byasa nkaho aba bantu ntibabyemera, bavuga bati oya, ntashobora guca ngaha, ntidushaka kumuha indaro, ariko aragenda hariya i Yerusalemu. Iyo integuza ziwe yari yatumye zagarutse zimaramaye, zumva zibabaye kubera iki abo bantu bazi guha indaro umwami Yesu. Ariko bamuhoye iki? Bamuhoye, hari ico bamuhoye, ariko araje i Yerusalemu. Mwene data, nubona umuntu akugiriye akwimye ico agomba kuguha, canke naho akugiriye inzigo, haba hari ikibitumye. Aba bantu baze kumuha indaro Yesu kubera yuko bari bashavuye kuki agiye i Yerusalemu. Abigishwa biwe bamenya ati Yesu nawe afise ububasha, ntibishoboka, ni gute bamwima indaro? Ariko abigishwa bacavuga ati okay, kubera yuko uyu mwami w'abami nitwahamagara umuriro nka kwa kundi Eliya yabikora, umuriro aza kuyikoroka bayigize bose. Ariko banga kubikora, babanza kubaza Yesu ati Yesu, ubona gute? Ubona gute abo bantu bakugiriye nabi natwe tubahane? Umwami Yesu aravuga ijambo ati ntimuzi imitima yacu, imitima yanyu kwisa, ntimuzi umutima wanyu kusa. Abantu mugo baratangara kubera iki Yesu yaze ko aba bantu bahanwa kandi bamugiriye nabi. Yesu avuga ijambo riryoshe, ariko ndashaka kukuganiriza nawe, kugusangiza nawe inshuti yanje mwene data. Yesu ntanezerwa nuko umunyabyaha apfa, ntanezerwa nuko umunyabyaha agiriwe nabi, ntanezerwa nuko umuntu aronse ibihano kubera yuko yakoze inabi iriya n'iriya. Yesu siko ameze. Yesu ni umunyembabazi kandi Yesu ni umunyarukundo. Abantu bose umwami Imana yifuza ko bokwihana bakava mu byaha bakaja mu bugingo. Nayo yaba Imana yahana umuntu ubona ko akoze icaha canke nuko yerekanye ubugome buri muri we, wowe nanje ntituba tukiriho kuko twakoze ibyaha byinshi, ariko Imana iratubabarira. Ndetse si ibyo gusa, iranatwihanganira. Haleluya! Umwami Yesu aratwihanganira kugira ngo bikunde tuzoshikira igihe cyo kwihana. Aba bantu bamaze kumva ko Yesu ababwiye ati reka 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 ntibabikore, jewe sinazanywe no kwica, jewe nazanywe ahubwo yuko abantu babona ubugingo. Mwene data uri kuramurikira aho uri hose, ndakwinginze wumve urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo. Abana b'abandi bagomba kukunyikiza no kugukuraho no kukwica. Haleluya! Ariko Yesu avuga ati ndakurindiriye wihane. Yesu avuga ati ndagushaka wihane. Icyo nifuza n'ubugingo bwawe. Imana ishimwe. Nabonye iri jambo ntogihererana. Kumbure Yesu wari umuzi nk'uko abigishwa bari bamuzi. Abigishwa ba Yesu bari bamuzi, baragendanye, barakoranye, ariko hari banga batari bazi. Aba bumva yuko gukorora umuriro ukabayigiza arico kibakwiriye. Nk'uko wowe nawe wumva uti uriya muntu yagiriye nabi, ikimukwiriye nuko Imana yomuhana, ikamuhana
ikamuhanisha indwara, ikamuhanisha ibyago, ikamuhana, ikamwirukana, ikamukuraho. Uko niko umutima wawe umeze. Kuki usohora ububi buri muri wewe? Yesu yashinze urutoki abwira ababigisha ati erega ntimuze umutima wanyu rwose. Muri iri jambo ati ibyo muvuze mwokora nibyo bibabamo, nibwo bubi bwanyu. Yesu adutabara. Yesu arashaka ko tugira umutima nk'uwiwe, tugira umutima nk'uwiwe, tugira umutima w'urukundo, tugira umutima wo kwihangana, tugira umutima w'ubugwaneza. Mana dutabara. Hanini ntabyo dufise, ntabyo dufise. Uyu mubiri wacu tubwira ngo ujya muntu yakoze nabi reka nanjye ndamwishyura, canke naho ujya muntu yakoze nabi nta kindi kimukwiye atari igihano. Ukamenga naronka igihano uca ubasuraje, uca wumva uti nuko nyene byari bikwiye kugenda. Ariko ubwo kuntu babona uko byari bikwiye kugenda, nuko niwo mutima wawe mubi uri muri wewe. Yesu aravuga ati jewe sinazanywe no guhana abantu, ahubwo nazanywe no kugira ngo baronke ubugingo. Ngubu ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Sinzi ibyo urimo, sinzi ibikugoye, sinzi ibyo wumva mu mutima wawe kuremereye. Ushobora kuvuga uti jewe ibintu ndimo Imana ntiyoshaka kumbabarira. Ushobora kuvuga uti yonisha abantu benshi batagira igiharuro, Imana ntiyosubira kumbabarira. Sinzi sinokubahuka kurenguka imbere y'Imana. Ariko ndakubwira, Yesu ashaka wewe, niwe washaka nyene, kuko niwe wamuzanye. Haleluya. Imana ishimwe ku mwami wacu Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi. Yaraduze mu ijuru, ariko imbabazi ziwe ziracahari. Amaraso niwe araceza, amaraso niwe aracatunganya. Mwene data, reka kwihererana ibyo byaha byawe. Yesu aragushaka, Yesu arakugomba. Ushobora kuba waragerageje bikanka, byarasa kuko wagerageje mu nkomezi zawe, ariko bwira Yesu ti Yesu ndagomba untabare. Ndizera neza niwahamagariye Yesu aragutabara, kandi ibyo byakunaniye arabigushikuramwo, arabigukuramo, kuko ukuboko kwiwe ni kurekure, kandi ukuboko kwiwe kuzuye imbabazi, kuzuye ubushobozi. Ariko nugerageza mu nkomezi zawe ngo reka ngenze gutya, ngo reka ndabe uyu munsi n'ejo na hirya y'ejo, ngo ndabe, ntibishoboka, ntibikunda. Hindukirira Yesu, bwira Yesu niba akurindiriye. Yesu niwe munyembabazi akurindiriye, abandi bose bakurindirira n'ibihano. Uyu mutima wari muri aba bigishwa niwo isi ifise. Isi ibona ikosa igihano, ikosa igihano, nuko naho n'amategeko yo mu isi nuko nyene ameze, ikosa igihano. Hafa kuba hari ikosa haba n'igihano. Ariko umwami Yesu wewe avuga ati hari ikosa, iki gihano uronka ntaba ari iki gihano cyo kukwicisha, kuko upfuye uzobubuza ubugingo. Yesu arashobora gukubita umuntu ashaka ko ahindukira yihane, ariko Yesu ntiyokora ikosa ryo gukubita umuntu no kumwica itabanje kumuburira, kiretse yanse. Ariko ahandi aravuga ati umve, hari ikosa hari kwihana, hari ikosa hari kugarukira Imana, Imana ntabara, ngirira imbabazi. Ariko ku mwana w'umuntu hari ikosa hari igihano. Uyu muntu yakoze iki none nagene mu mpimba, uyu muntu yakoze iki none niyicwe, uyu oya
Kristo Yesu aravuga ati wowe ukora ibyo umutima wawe ntumeze uko, ariko umutima wa Yesu ni umutima w'impuhwe, n'umutima w'imbabazi. Umuhindukira arakugirira ikigongo, umuhindukiriye aranezerwa, ndetse ngo mw'ijuru, haleluya, ngo bagira umunezero utagira uko wongana, ngo iyo habonetse umunyabyaha uyu umwe gusa ngo yihanye, ngo mw'ijuru baca bagira umunsi mukuru. Haleluya, ndakwifuriza ko woreka ijuru rikanezerwa ku bwawe, ukagira imigambi mu mutima uti Mana ntabara, ukabwira Yesu uti Yesu ntabara, Yesu ntabara, ngomba guhinduka, ngomba guhinduka, Yesu numpindure. Injiza Yesu mu mutima urabe ko ataguhindura. Yesu araguhindura. Imana ishimwe. Abigishwa biwe bumvise Yesu ababwiye gutyo bati nta kundi, ngo baca baragenda kumurondera indaro ahandi. Mwene data, aha Yesu yagomba indaro, nawe uyu munsi arashaka indaro muri wewe. Aragomba kubana nawe, aragomba gutura muri wewe, aragomba kuba muri wewe. Mugendane, mubane, ku murango mwe muri kumwe, mw'ijoro mwe muri kumwe. Ubuzima butagira Yesu ni ubuzima bugoye bw'ibyago, by'amaganya n'amarira atagira ikiyahoza. Ariko ubuzima bufise Yesu ni ubuzima burimo umwuzuzo, buruzuye. Imana ishimwe, bwuzuye amahoro, amahoro Yesu atanga. Ushobora kuba udafise amafaranga, ariko ufise amahoro ya Yesu. Imana ishimwe. Rero ndakwifuriza guha indaro Yesu, ature muri wewe, abe muri wewe. Reka kumwirukana, reka kumwigiza kure, kandi ariko aradodora. Nibo babwira bagukure muri ako gahinda urimo, agahinda washizwemo n'abavyeyi bawe, agahinda washizwemo n'umuryango wawe, agukure muri ako gahinda. Hari abantu bafise agahinda ariko batamenya ko bagafise. Hari abantu bafise urwango muri bo, bakanka abantu, mbega bakanka n'abapfuye mbese. Umuntu ate bakanka umuntu yapfuye atakiriho, ngo nakamwe, ngo nakari bagiriye ibi, nawe ntakiriho. Wewe bwira Yesu aze mu mutima wawe, wugure umutima wawe, Yesu akubohora. Nutabohoka mu mutima, umubiri wawe uzomererwa nabi mu mubiri wawe. Kuko kutabohoka mu mutima bituma n'indwara nyinshi cyane zo mu mubiri ziza. Umuntu agasanga arwaye esitoma, umuntu agasanga arwaye umutima, arwaye ibiki. Ibyo byose ugasanga arahaba, ugasanga biva mu kudaharira, kwama yiyumvira nakangiriye gutya, nakangiriye gutya, naka. Uri kuribabaza. Bwira Yesu akuruhure. Niki gituma ugendana imizigo, kandi Kristo nawe yaje gutanga ubugingo. Kristo yavuze ati naje gutanga ubugingo. None rero emera Yesu, umwugururire Yesu, agutabare, akugirire neza, ube muzima. Ube muzima. Reka abantu benshi baragenda kandi barapfuye, bakagendagenda ari biziga. Ariko wobwira Yesu akaza, akubwira muzima, kandi uzonezerwa. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Ryari iri jambo nari ngomba kuganira nawe. Iri jambo rivuga ngo uhoraho ngo ntanezererwa n'urupfu rw'abapfuye. Oya, ngo Yesu ntanezererwa n'umuntu apfira mu byaha. Yesu ntanezererwa no kwica, apana. Yesu anezerwa no gutanga ubugingo, ko nicyo cyamuzanye. Urimo tugasenga, wowe ushaka ubugingo tugasenga, ugurura umutima wawe nshuti yanje. Yesu akugirira neza. Uyu mwanya niwo washaka, iyi minota niwo birondera. Umuha ubugingo bwawe Yesu, nawe arakwakira. Nta mafaranga gusabye, ni ukwemera gusa. Uti mwami Yesu ndakwemereye,
mbabarira uce bugufi upfukame wihane ibyaha byawe Imana irakugirira neza none umukozi w'Imana aragusengera araguha impanuro Imana ishimwe ucunge n'ingene wobandanya muri iyo nzira kuko Yesu niwe washaka ubonye tugifise umwanya muri iyi si izuba rikiri hejuru ukabona ibintu byose bikimeze uko ni wewe Yesu arindiriye ntagomba kuko uja mu bahona agomba kuronka ubugingo none rero gira vuba Yesu acana ku ntebe y'imbabazi wihane Yesu aguhezagire iri jambo urigumye urifate nka nkama abigishwa bagomba gutuma umuriro nguze uyigize abo bantu baze guhindaro Yesu ariko Yesu acavuga ngo uyu murongo wa 55 ngo maze arahindukira arabakankamira aterega ntimuzi umutima wanyu kusa aha hantu rero kuko umwana w'umuntu ataje guhonya ubugingo bw'abantu ariko yaje kubukiza Yesu yaje kubukiza mwemerere inshuti akugirire neza Imana ibahezagire Mana mukunzi wanje ndagushimiye kubwira ijambo ry'urukundo waje gukiza abantu waje kuruhura abarushe ya haleluya waje gutanga ubugingo ku bamubuze nuhabwa icubahiro none rero mbere data yumvise aya majambo iri jambo Yesu rimushike mu mutima iri jambo Yesu rimwongorere asinziriye rimwongorere agenda ati mbega ibi ntiwobivamwo ntiwova muri ibi ntiwova muri biriya ntiwoheba yo Yesu ukora igikorwa abantu bawe babuhoke batanga ubugingo bwabo babuguhereze nawe bagirire neza Mana urakoze kuvyumvise kandi kubikora ndagushimiye kuri bene data yemeye kwihana uko asenga umutabare umwumvirize umwakire ndabigushimiye mu izina rya Yesu amen muri kumwe na Françoise Habonayo tuvugira kuri chaîne yitwa Habonayo wanditse muri domaine nini Habonayo ucubona n'amavideo yose twagiye turatanga Imana ibamugisha kandi niba ukeneye ahico wifuza ko tuganira telefone ni +46 7 6 8 0 0 6 5 4 6 Imana ibamugisha amen